Welcome to Savor Time, everyone. Buckle up for a ride as we enjoy amusing videos showcasing individuals from various regions across the nation. From unique accents to entertaining cultural variances, depicted in this video brings a delightful blend of comedy and insights into different ways of life. Let's dive in. Share your anecdotes with us by leaving a comment. Let's lighten the mood with some laughter. Don't forget to click the like and subscribe button. Good people enjoy, and I thank you. Yes! Работает, блядь! Ну что, Иван? Nee mense, julle kan mos nie dit doen nie man. Here, dis nie aan nie. Nee, gents. Hi bo. Hallo my dot. Nee my bro. Nee. Mama, busy no tshwatsa go ntle batho ba no wine. Wine. Ke eng ka nte byanong Chimi? Ba no wine ya papa. Chimi ke eng? Ke juice lo ya ka o ka nna o tla glass ra o tsalla. Chimi. Why o tsantho ka mo fridge? A wa mo utla papa mabana ha ke ntsha ntho a re o batlo eno ha bo America. O na no ro batlo nwa juice. Go thoma neng o nwa juice eso? Chimi wena o ka rotla robisa thoso khante bothata ba o keng mara bila bit. O itse le wena o sa taste. Me ke tla go utla se juice ke wine. Ya o itse ke eng a o nna o itse ke eng a ke sa itse o thomile ka o niela ka week ya ka ko kerekeng gona be anong o mo nwa di wine ka nnete a o wa batho ba modimo Chimi wena go isa manskrala o ka ronta pisitse Agere ki mufutsana ore che una lena agere khoro ya gana ore che ki tla kena pilaelo kena pilae Hey, when it's a track. akazi nokuthi Futsal! Hayi! Ngazongihlanyisa nina yikho yonke lento. Man, limokotsi man. Try to find timshinga. You causing a scene, man, feeling my foot. Tenda yakaka yena. Eyamle tenda le ngifuna ku-investigate manje. Ukuthi iphuma kanjani izifike la ifika khona. Mazibo. Molasa. Uyabona? Mina nawe sohlangana face to face, one on one, man to man. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Here. Don't forget to engage with us in the comment section and blast in the like and subscribe button. Good people, I thank you. Obu driver masimba. He lost alles. Roll after. Strijd elkaar keer, niks man. maar hoe te hier gaan hoe ai sugar ai Weer is die lekker om aan een zwart mensen rapporteer, man. Nee, no ways, hoe? Hier, die man is een kak. Daarvoor ook. Daarvoor het niks gestaan. Net die kom staan. Hey, man. The bak is still on. You nam solo it. Hier, die auto my fucking damages gemaakt.
Hey, yakhona. So ufonela bani? SPCA. Yasethekwini. Yeah. Sanibonani. Yebo. Ninjani? Khuluma nomhloko la eNanda. Ojesu mntanami kunenkinga esivele ekhaya. Yeah. Futhi mina ngifuye izingulube yabo. Yeah. Ngafuya nezinja. Ngase ngifuya nezimbuzi. Ezinani ezinje? Angizaqhubeka mntanami weJesu. Futhi Jesu mntanami lapha izinyane lesesitholile. Yeah. Ngabe ngiqamba mama ukuthi ngiyaqonda ukulini. Futhi izinyane lizalwe izibuzi. Bekithi igulube eqaleni. Makithi ngiyabhekisa izinyawo. Hawu baba mkhulu nabantu. Izinje zindani? Ngithi ubaba mkhulu nabantu makithi ngibheka inyawo zalo. Yeah. Izalo izibuzi. Kodwa bekusaqala ngaqala ukuthi igulube. Kodwa mase ngibhekisa kahle inyawo la ezatha. Ubuntu phela lo. Manje inyawo zobuntu nje ngo. Wawona kwabona ubuntu ezifana nezapho ophozo na. Inja ezala umuntu. Wabutala bangisho ukuthi inja izala umuntu. Ngithe enenyawo zomuntu. Imbuzi. Izale izinyane elifana negulube. Futhi ithe ngumbuzi. Kwase kuthi inyawo phansi bathi yabheka kahle ezomuntu ngobe ihlalele. Yo. Manje vele ngiyakubona okwembuzi negulube ngiyakubona ukuthi vele kungaganga ngonana vele kodwa ngoba kuzilwane. Yeah, and then baba? Futhi ke inkinga yabi inyawo yabo. Inyawo zakhona zithi zibe umuntu nje ihlalele. Omkhulu ugubhela ngiyabona. Oh, you know where the danger is. Don't do it. I'm recording. That's why I was Don't take a tissue, make an issue. Webabona uzovela ubiza amaphoyisa aboshwe so at least maybe ubona ngathi ngona azoxolisa kukhona mina at least the witness ukuthi akakuhlukumezanga. Don't take a tissue, make an issue. You can't take a tissue and make it the issue. Hey. Shut up. Shut up. You tell us what? You tell us what? Let me tell you. And then Mama. Eh? Wait. Mama where? A few moments later. Yes, boy. How's it? Evan now. What do you want from me? Who are you? Who are you? Who are you? Are you Papa? What did you do? You don't know. How's the world saying when I come for the drugs? Hey, oh man. I agree you are smoking drugs. No, I'm not smoking drugs. You are doing what? You are doing what? Are you there? What happened? Are let's go. Yeah. I go to the world pisha kamugageni. Eh? Out it. Wena mngaka guy wena. Yolo batho ba 30 years abana ka bona. O sa onya ka gago. Tomzotwa mawumisa. Isho akusi crime. Straight talk doesn't break anything, any friendship. Isho ukuthi Don, I miss you. Uye kukungikhosela drama. Ubona ngathi drama le. Uthi ngitshele ukuthi amashonishophi ngimayi parent isazoqala. Linda ubuke wena. Ngicela uyekele ukusebenzisa umntanami just because ufuna ukubuya elifini yami wena. Umntwanethu makaza kimi athi baba ngicela ungisize. Mele ngenze. Mele uthi no. Yes. So that bazodla ipapa nekhabishi nethini yefish expiring. Vala 14 inhliziyo zenu zingakhathazeki. Aw Hashem. Who are my daughter? Yabona lo Johan 14 okhuluma ngawo. Nalama 10 staff okhuluma ngawo. Yila engikhulise ngawo umntana kuTeddy ungekho ugalavanta amphilisa mkhulisa abangaka. Wena into awuyazi ukuyehlisa iziphi njadini. La usemkhona ke mos. Ukhona nani? I'm here by popular demand. Ukhona nani wena? Awusikhohle uhappen ukhona ngani? Lalela ngiyakuzonda Doni. Ngicela uhlukane nami nabantwana bami uphume lifeini yethu. Uphume lifeini kaMamsodo nabantwana bakaMamsodo badinga ipeace emakubo. Yekela ukukhokha abantu izindlu zabo. Ukhona kuphi wena? Ngaphi? I enter. Ngiyangena.
wena shiki. And when I was caught to happen, also kwati satina. Stay away from us. We are done a shame. We injaga askisi. Nisazombona lo. So kwati so don number bani wena. Hey bana. Ah waba nai. Hey bana. Ngasuka anytime. Yakha wena. Futex. Yeah, squad try wena. Betha smese. Ufana ukuthi betha ngani? Letswalela di-curtain yo hey man ke ka workshop ka mo ke ka workshop ka room workshop yo dieng o mechanic ulukisa Di-computer le di-tower ka plan le pitse wa ilukisa pizza. Kwa tle futhumata. Ka futhumatsa piece yone o itsere kae o itopile dustbin No, ke se re batla boy. o lokisa di-computer Why? mara le di-phone wa shidi Ni ka bona ka ko brother. hey man how old are you? I'm 38. 38 wena man wa etsa o topela dilo ko di-dustbin o ditisa ka mo ntlong and then ka mo sale le soukaneng wa shedi No, o ra re metsi a manyane so I can't tell about it. ai Serious. all right it's fine jokes aside nna ke nna Mr. Moloto ke ra tsebana Ke o tseba sa. o ntsebela kae Ba tlo o ntshene di tsa ho mo YouTube. di-video chaka mo di-YouTube okay and then o la ke mangwe Oh, ke girlfriend da. ene o pilanyana bjang ko šala le ene ke re ko šala le ene a se ke re wena wa tsamaya bothata ke eng papa A ke na bothata tsa le pisa light. o lokisitse light e feo nao o re light ya o loka ona mo ka re dithapo tse a šedi di mometse ke dilo tse a ke sa tsebe gore ke eng Ke tlo mama mo tlo check out sense. okay mama o rile ke tle ke checke mosamelo wa gago if mosamelo o le clean ke fete salo tlhatswaneng mosamelo Samuel. ee Ke feditse go tlhatswa ke ena. o feditse o tlhatswa ke mama Like 2 weeks. Big or 2 weeks more. 2 weeks so wena o ka robala ka mosamelo o sa tlhatsiwang for 2 weeks and wa swetha kama Akuswetha me feta o tlhapa ke tswa mo. ee a ke re mama o tsheletse metsi o re o tlhapa apa I've been communicating le mama o diretse dijo a o direla le metsi a o tlhapa Ke jile pizza like ka You know, every day you will be shocked by something new. Only money that I want. Sisekake. Ngalabamesha banele umbrella. Abayishukele number 8 madoda. Abamjuku. Abayishukele number 8. Abamjuku. Imthole sesamile la. Seswakhipha umbrella. Ayashukele number 8. Baba befuna fake D lapha fake 1 hamba. Faka 1 baba. Umbrella solibanjiwe. Ene thola ukuthi sesumela ipholo lapha. Thola ukuthi sesumela ipholo lapha. Bye bye. Fake number D gone. Iphelile le ndebe VW. Yabo Golf 8 iphelile. Lako. Johnny Walker winile madoda. Johnny Walker winile madoda. Johnny Walker madoda. Aye. Lomtsala wawo.